spirit na lumabay. Magasan ka kini Jesus, pagtiyo misuna nga healer mo. Manasugsugat isuna, kat binayaran na ang sakit mo, kat isuna awatong nga healer mo, mga gas. Tao nga mga minister at isa ako. Ang karapat kayo matanan, na kayo man next na umay dito sa akin. I believe in Jesus. I believe in miracle of Father. Hallelujah. Let's pray. Jesus. The water can come. Bautisaranda. Si Espiritu mi bagay na to. Pagayo Jesus, Bautisaranda, di Espiritu Santo, ta-accept, kasikati Lord, sikati na panig ng heaven, para kanila, kat the Holy Spirit, inbaon mo, tap lumapluwa, hindi pa nakabalik. Awat of Jesus, the Espiritu Santo kata, puluhan lahat. Kaya i-manifest mo, it is speaking in tongues, sagsagod the Espiritu, inibiyado. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Come on, continue.
ti blood sugar mo. Okay? Dadya lang? Yabay? Oh, hallelujah, Father, in the mighty name of Jesus. I command in Jesus' name. Blood sugar, hindi ka ba rin? Normal ka. Man-normalize ka in the mighty name of Jesus. Strength from head to foot. The blood. Malalusang ka. Aming trabaho ay sakit. Come out! Come out! Yeah! Come out! Jesus' name! Come out in the mighty name of Jesus. Leave this body. Leave this body in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Kapsa. Yan yan. Spiritual growth. Hallelujah. The spiritual growth. Maalam na dyan. Di para pinagdagdag mo di teaching. Maalam di revelation di Holy Ghost. Makalayo ka pa nagdalag siguro ka. Pinawatan the revelation. Isaw na atin. Father, in the mighty name of Jesus. Salamat, Father God. Asikati Diyos iti-revelasyon. Nga mag-reveal kina Diyos mo through Jesus Christ na the power of your Spirit. So aming pang-believe in Jesus' name. So thank you nga palaktalan na ito'y kaniping asawang. Pakaawat mo na ito ang mensahe, iti gospel of Christ. Na mag-itatgan ko na iti spiritual growth. Jesus. Jesus' name. Kaya ay kapsa. Yan. Kidney. Lungs. Complicated nga ron. The mighty name of Jesus. Si kada demonyo. Iti sakit. Na complicated. Amandang atak ti puso, kidney, ken barana na ito. In the mighty name of Jesus. I command you. Come out. Yes. Leave this body in Jesus' name. Come out. Amin na sakit. Come out. I break your power. I command. In kidney na nagmamaris mo kakit. Lungs and heart. In the name of Jesus. Come out. Come out. Evil spirit. Come out. Amen. Yari yan. Magsasarwa ka. Kay sika. Hallelujah. Rabba siyang nililiki. Sa mighty name of Jesus, I command it in pain. Ito na sikat na ito. And I pray, Father God, in the mighty name of Jesus, di pa marikirig na makasarsawan. In Jesus' name. I break your power, leave this body. Yes. Yes. That's the Holy Ghost. Yeah. Demonstración, linda padre. Linda padre.
heart mo sa tiyan, naninigas. Lift up your hands. Taas mo yung kamay. In the mighty name of Jesus. Thyroid goiter in Jesus' name. Sakit sa puso in the mighty name of Jesus. Sakit sa tiyan in the mighty name of Jesus. I command you all to leave this body. Come out! From head to foot. Unclean spirit, leave this body. Go! Thyroid! Goiter! Come out! Come out! Jesus' name! Jesus' name! Come out in the mighty name of Jesus! In Jesus' name, aming sakit, all sickness and diseases, unclean spirit, come out right now. Go and leave this body and never come back again in the mighty name of Jesus. I command that going the lungs or heart, John, be made whole. Saka kalubuko in Jesus' name. Be made whole in the mighty name of Jesus. Malinisan ka. Sa goiter Jesus. Jesus' name. Thank you, Lord. Hallelujah. Nyari yan. Ha? Arthritis. Asma. Yan. Mata. Sakit yung ulo. Yan ang lumarikik lang ng sakit yung ulo. Okay? Katapik-tarang na yung mata. Father, in the mighty name of Jesus, I command this to you. Aming nadadal, malfunction na rin yung ulo. Sa mga katapik-tarang, tinapayag natin yung mata na. I command in Jesus Christ's name, be healed, be restored. In the mighty name of Jesus, I command that being mata, may fix ka. May fix. Division na rin yung mata. May cut sa sakit yung mata. Tinapayag in the mighty name of Jesus. Ayan na dadahan. Marikit na ang arthritis. Kita. Saka. Right. Father, in the mighty name of Jesus, i-command me in the arthritis in Jesus' name. Kadagitoy na joint. Ikitulang, ikiima, sakay, the mighty name of Jesus. Umikat kay Jesus. Kumami, sigang hospod, umikat kay the mighty name of Jesus. Come out! Jesus' name. Umikat ka, natulang. Umikat ka, nga ima, Jesus' name. Jesus' name. Come on. Sige, bumawa ka. Sige, kumta mo. Sige, exercise mo. Hallelujah, imam. Ayan natin yung marikiknam nga. Ayan ti pain. So, sige. Ingatong. Sige ba, ingatong ba? Sige ba? Sige. Exercise mo. Ang kapabutan, tapatay ka sana nag-work. Hallelujah. Oh, asa no? Ayan. Hallelujah. Amen. Asa no? Ang sakit yung ulo. Tapayag. Asa no? Kariknanan. Ayan. Hallelujah. Father, in the mighty name of Jesus, give health in Jesus. From head to foot, in the mighty name of Jesus. Jesus' name. Amen.